6, Emilie Hugo Sundfeldt. Please be ready at the gates. And start number 77, Anne-Katrine Koldborg Johansen, skal holde sig klar på opvarmningen. Især en enkelt lastbil, som skal flyttes, og registreringsnummer det er BF 93097. Det er nummeret på den lastbil, som står i vejen. BF 93097. A truck with the plate number BF 93097 needs to be removed. A truck BF 93097 need to be removed. Det var